Ino niyo mbica uratungana nayo mwena wa Kariobangi ya rugongo mwena wa Lite Industries thutha wa muberethi wa maai guturika muthi wa keri kiumia giki na kwarahia maai matukanite na kioro biashara-ini ona micini ya andu. Kurumirira mwaraho uyu andu ingi maratara hathara ni undu wa uthukangia wa indo ciao matuka-ini ona micini kuria ona umuthi wira wao munene uma kuruta giko giki micini ya ona biashara-ini ciao. Wahota gwiciria riri ni ikunukiro ria maai indi ni maai magiko matukanite na kioro magitherera thutha wa muberethi guturika. Aikari a Kariobangi mari na mawoni ngurani kiria gicungiririe muberethi uyu guturika undu uria utari uramenyeka wega. Tukakuja pia tukagonga the main sewer line pale mbele, tukapata pale ndani hiyo trunk kulikuwa na uchafu nyingi sana ambayo ilikuwa imekuwa mpaka na magunia. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa imeleta kukawa na blockage hapo. Andu aingi matigitwo matari na gwa guikara mu maai maihurite manyumba-ini mao. Undu uria umatuite ahoi toro kwa ihinda ria thiku 2 ni munungo muru uria umanite na maai maya. Nafunikwa mpaka kwa kitovu. Hatujaika kwa manyumba zetu, vitabu za watoto zimeharibika, mattress imeharibika. Viti hatuwezi karia, njuu ni siwenji imejaa kwa nyumba. Harufu hiyo yote unasikia kama uko kwa choo ndani. Njuu hiyo siwenji inanuka kwa nyumba. Chakula imeharibika, hatuna kitu ya kukula kwa nyumba. Sijafanya kazi for 3 days, mimi ni asora. Ahuri biashara onao matitigetwo na thutha, amwaria maai marathukangiria indo ciao, no mateire indo cia kwendia iria irathukangirio ni maai. Duka yakwa marakinyite haha Njohero, maai ma giko, maai ma sewage. Na riu muthenya wa keri inaro. Koguo riu uguo murona hathara ino yothe murona ha metu ni duka yendagia indo cia kuria na indo ingi. Indo cia kuria ciothe itingĩendeka ringi nicio ciarutwo haha nja na hario ingi clean up no irathi na mbere. Aikari aya mari na haho makiuga maai maya to gwati hari nyumba ciao no nginyagia ugima wao wa mwiri amuno marehe mirimu iria yumanaga na maai ma giko sana kwa sababu chafu yote ya Nairobi yote ilimwagika hapa Kariobangi North Industry. MCA wa mwena uyu wa Kariobangi ya rugongo Julius Maina ni kirihoya kuri thirikari nene na thirikari ya kaunti ya Nairobi kucaria kihonia gya kunina thina uyu. Zaidi ya yote kuna watu ambao nyumba zao zimezoa maji kabisa, hawana pa kulala. Niko hapa nikihangaika na marafiki, tuweze kama tunaweza tukuwatafutia blankets, mattresses ili tuwapatie waweze kurudisha maisha yao normal. Mimi ningeomba serikali na marafiki ili wakuje hapa watusaidie sisi wana Kariobangi. Ni mahoete uteithio amwe yao indo ciao cia micini nyuite maai maya magiko na itingĩhũthĩka ringi. Nginyanagia na riu gutire mutongoria weyumiritie guthikiriria makaya ma aikari a Kariobangi North mwena wa Lite Industries o magithia na mbere gutara hathara ya makiri ma mbeca micini yao na biashara-ini ciao. Handu-ini ha Kameme TV, Zita Wajiko wa Wajiko.